Borba sa samim sobom, sa vremenom, sa protivnikom, iscrpljujuća u uslovima brzo promenljivih zahteva koje treba rešiti, savladati i na najcelishodniji način. Izdržljivost, veštine, psihofizička spremnost, vojnička znanja, timski duh i duh pobednika u fer i korektnom nadmetanju istih takvih ekipa iz komande i bataljona specijalne brigade kopnene vojske Vojske Srbije, iz žandarmerije, veterana ranijih specijalnih sastava i iz specijalnih jedinica oružanih snaga Bugarske i Kipra. Sve je bilo na probi i proveri po strogim kriterijumima i pred neutralnim ocenjivačima sa, gde god je to bilo moguće, pouzdanim merenjem i precizno obeleženim rezultatima u svakoj etapi i svakoga dana takmičenja na 12. otvorenom višeboju jedinica specijalne namene ove godine održane u širem regionu Kraljeva. Otvoreni višeboj specijalaca je započeo padobranskim skokom u okolini sela Mataruge. Dole čekalo ih i kretanje po nepoznatom terenu uz pomoć karte. Na takmičarskoj trasi uglavnom su morali da se iskažu u elementima i na zadacima kakve specijalne jedinice izvršavaju u praksi. Nema ni jednog elitnog sastava koji nije imao pojedinca, koga nije zahvatila kriza ili ga iscrpljenost usporila, ali nema ni ekipe koja tada nije pritekla u pomoć i da zajednički istraju do cilja. Jedan od paklenih zahteva je, recimo, bilo vremenski određeno kretanje uzbrdo nizbrdo po terenu gde je visinska razlika iznosila više od 1000 metara. Njihov je život specifičan, njihov rad poseban, njihova znanja i umeća su retke. Ne vredi naći im se na putu izvršenja zadatka koji im je postavljen. Oni mogu da imaju gubitke, ali oni nemaju poraze. Racionalno, znalački, ispretno, odlučno i časno izvršavaju svoje zadatke u sistemu odbrane. Čak i njihovo sportsko nadmetanje to dokumentuje.
elitom, neko je morao biti pobednik. Pobednici ovog višeboja su prva ekipa 63. padobranskog bataljona iz sastava specijalne brigade kopnene vojske Srbije. Drugo mesto na 12. otvorenom višeboju jedinice specijalne namene zauzeo je tim izviđačko-diverzantskog bataljona na treće, druga ekipa 63. padobranskog bataljona. Nagrada za fair play dodeljena je ekipi veterana. Najbolja strana ekipa je tim oružanih snaga Bugarske. Najbolji strani takmičar je poručnik Stojan Asenov, a najbolji strelac Siniša Dimitrijević.